Poi ka jingya keni ban shoot penalty ha ka World Cup tentang snem arajar arpon riu hap deng ukailin Mbappe bad Osman Dembele na kamta ka France. Kad bakru Witsendon Michael Olise da ka hat-trick negamit ha ka jile kaya perlok ka France bersya ka Northern Ireland. Ha ka baka France kalapan limno ya ka Northern Ireland dalai le weko. Ha ka ba Michael Olise ulayo ya ka sikol ha ka minit ka basa pulai ka kol ka ba ar ha ka minit ka basa kendai bat ya ka kol ka balai ha ka minit ka ba nyipusau ya ka pala assist dau gusto. Michael Olise de rangile ka jong ka France bele ka ha ka France national team bat na kamta ka club Bayern Munich. Kum taru day hang ne ba kidan ki kubor ki ba lakam ba ha ka France national team. Player bakam don kam tam hakan ke World Cup menta udai Michael Olise ukailin Mbappe. Haka baka France hakan ke World Cup menta snem arajar arpun riu ka don ru haka grup ka badon ki tim ki basar tarbha. Kata kum ka Senegal bat ka Norway. Haka baka France kan sami madan ningkong hakan ke World Cup menta snem ru bersya ka Senegal. Kata ka kat new trik mentau melajun haka por kat as dan menstep bersya ka Senegal. Haka baka Senegal ka deka tim ka ladu haka Africa Cup of Nation. Nang taki kubor kila kamru bakla don ke jingya keni pan shoot penalty haka ka FIFA World Cup nagam ta ka France hapte ukailin Mbappe pada Osman Dembele. Haka training camp nagam ta ka France ti kubor kila kam baka don kajing yakni hapdeng jogi ki arngut kirang lekai ba manoban shoot penalty na kamda ka France padakan yo penalty hakan ka World Cup. Kata hapdeng Osman Dembele par kumjuru hapdeng ukailin Mbappe. Ukailin Mbappe bay lekai na kamda ka klub Real Madrid kad ba Osman Dembele ha ka klub PSG. Haga ba ka PSG klakuru asnem lenter ya ka ladu ha ka Champion League. Te kejinya kun jong ka France hakan ka group stage ka World Cup na kamta ka France kalong ka bajuat kata kejilekai Persya ka Senegal par Persya ka Norway. Henry wadla ka France kala limno ha kejilekai perlo ka balade Persya ka Ivory Coast da way la arkol Henry hende kamit ha kejing sedang jong ka FIFA World Cup ka France kala job ka Northern Ireland da laila wekol kabala kruit sendon da hat-trick da Michael Olise. Ka France kepala job World Cup hausnem arajar katpra nang ta kepala poi final hausnem arajar akuar nre kepala limno hakmat ke Argentina bat haba pej mentaru ka France kade ke tim kepa klan hakane ka World Cup mentausnem arajar arpon riu. Kublesbol.